katadin kat arkanta kayong chakem uwe ubar jela ubu kerteng manojet coach haka KSU mau prem unit ubaya enktelum buni asala perca yaki kasai haka WhatsApp group kamen kerteng ka Unity for Equality katas ngai ka nyau tarik naiweng arajar kat kandai kapararim kala di ujor daka jahar perca ya upararim bu utmu bun rakbor ya kon. Tindakan long kita ip of Facebook kumtu kan komen yang ni mo kan tiga si longa tengah kami syong si komen kimtip on gitu bang kami syong syok longa tengah mentang lah jendap as nam bang kami syong batu kibro teh long mentang tengah syong marui kan be ikon be email yang salang be email tapi kibro teh kidang perkat ingat di kalok su bang di perkat be kumta kan tengah kuat man percaya kibro bang am desyo kalok tu kali IFPR panggil lok juga mencari yang ai berngam di indra ikon ngalap pelak i tala jendap as nam tengah kami syong syok mentah pak Facebook kilat kentu dengan semua mo ketak mo yang di ru ngalit di bahasa mesti mau banyarap lang yang mo te layawan kan tinggawan tha FIR syete te berngam yang mencari orang yang pingat pelak tambah ikun jangan ngan rabet tengah orang be orang pinra ikun nga tengah penyiap pingat syong jil banga mo syong sepak jil banga orang ta kan ni jangan pat long tum ni di iPhone ka ka nombor jeng i tengah blog bet nga di iPhone dah ka mobile jeng i para jong tengah ra nga receipt dia ta ka call nga receipt yo ngan wan sedukan fi nga pinwan li sedukan nga pindan kam de pinwan sedukan nga ngalum hi ki jor ngalum hi baik ka dukan ngalum hi ta marwai benar syang ale hi marwai ngam judan kam ni noi naru tengah dan kam pinwan sedukan nga yang wan bet ngong wa juan re nga tangan be bit pinwan hadukan jeng nga tangan be bit mo ti iwan nga be ngong hilik mo kinang ni ti idan lai ti bedi dok hang tu ti si yarap mi i ke di kon ji i yarap bandung ke kan ya na kata hi tengah wan phai no chi hieng kan wan phai no chi hieng ya em kalau kelak tak te ya na bangam dei syu kalok jung u bon ong ta nga dei si dei kalok jung u tengah ngam sola syu mo te na nilai be bit ni na yeng ni be bit na yeng pat re palai dien bit ya na te long u be bit ya na palai re na dien tengah ngapi ladan Gabriel